Ngiyabonga kungemukela ngiyati futhi ukuthi ngekwelivi laNkulunkulu ngekwemukela leli qiniso laNkulunkulu ngisalikhuluma kuwe wemukela yena nkulunkulu akakuphe kuphila akakucinise akakuphe inhlakanipho nangale kumele ukuthi ukwende lamhla lokutawukubonisa umangaliso waNkulunkulu. Ngicela ke sihlanganyele nasi lesinkwa sakho encwadzini yaJakobe esahluko 2 verse 26. Njengoba umtimba ufile nawude umoya, ngalokufana nako nekukholwa nakude imisebenti kufile. Imangaliso lemningi Jesu layendile ihambisene netento letitsite taloyo bekasesimeni sekudzinga lowo mmangaliso. Yebo, kukhona lapho Jesu avele wenta tintfo kumbe lo muntu angakakwendi lokutsite. Kepha iBhayibheli liyasikhutsata ukuthi kukholwa kwethu kumele kubonakale ngetento tetfu. Futhi lokunye ke lokumangalisako Jesu letinto latifunako kithi uma atawukwenda loku lokukhulu lokumele akwende tinto letibukeka titincane kakhulu lekungasilula nekuthi ungathandaza ubheke ngalapho lekungasilula nekuthi mawudenda ungake utizilele kuthi ake sengithathe liviki ngide uthandazela kuba ngiasha. Ake sengithathe liviki ngithandazele ukuthi ngidabogcwalisa lijeke lemfundisi lemandi noma ngidabonathisa abazalwane. Akusitinto longatifaka eklasini lekuthandaza ukuthi kufuna ukuthi ithandazele lento, kepha ngifuna ukukukhumbuta nje tento letibonakalise kukholwa ngetinto letincane. KuJohane 6 verse 10 Jesu uthi kubafunzi bakhe hlalisani bantfu. Sekutawondliwa 5,000 webantfu. Akasho ukuthi hambani nithandaze ebusuku bonke. Ubanika nje uthi hlalisani bantfu, yendani naku. Banini boasha. Ngiko-ke ngithi akusilula kubuka tinto letincane kanzi lolokukhulu ngilokuthi yini lena lobona lova nkulunkulu ayisho kuwe nawe lotawubonakalisa ngayo kukholwa. Makasho njena Jesu labafunzi abasho ukuthi awusiyalemukela livi lakho bahamba bawuthandaza busuku bonke bavele nje benda lelivi bahlalisa abantu phasi. Ubenela kubahlalisa wasuka umangaliso, wasuka umangaliso. Ekwenteni livi nje bahlaliseni phansi. Futhi mawufunda sahluko 2 verse 7 Jesu ukhuluma amagama lalula tento tekukholwa. Gcwalisani timbita ngemanti. John 2 verse 7 lo. Gcwalisani timbita ngemanti. Hawu Jesu. Kana awufuni ukuthi sithathe kumbe malanga lamabili lamathathu yini senzabeni. Gcwalisani timbita ngemanti. Verse 8 sewuphinze Jesu uthi khanini niye umikisa kulona lophethe umshado. Uyathi lamagama alula kakhulu. Ngeke nje uzowuthandazele naku kani kuqukethe umangaliso. Ngalama amagama ke lengifisa ukuthi sikucaphele mangabe kukhona lokuhle lokukhulu lotawubona inkosi sandla sayo sikwenda ungasubstitute lokho lokumele ukwende ngekuthi uhambe uyendzabeni noma emfuleni uyothandaza. Thola lokutawubonakalisa kukholwa kwakho. Lokunye kumbe ungakucabanga ukuthi angiye kumfundisi atongithandazela ngibona umangaliso, angiye kumpostoli kumprofeti kanzi kulokunye udincisha umangaliso. Umangaliso ulala ukhona khona. Lala ukhona khona. Thola longakwenda. Kumbe khona Jesu lathi awumhlalisi.
Kumbe ukhona Jesu lathi awumvusele, awumphe singwa, awumshayele. Kumbe lapho nje khona lapho awumphe imali. Kumbe ummangaliso wakho ulapho nje. Kulesikhathi lesiphila kuso kumbe lapho kungahlanganwa khona noma sivalelwe ngemithetho, kepha kungavalelwa ummangaliso futhi kukholwa kwakho akukavalelwa. Your faith is not locked down. Yenda kukholwa kwakho kuphatheke ngetendo. Kukholwa lokungenayo imisebenzi, hhayi lokungayesondweni, lokungenamisebenzi kufile. Ake sewuthole lokutawubonakalisa kukholwa kwakho ukuthi kuyaphila. uNkulunkulu utawukwenta tinto letiphatsekako ngekubona kukholwa kwakho. Amen.